Zdravo narode, u ovom videu pokazat ću vam Carsku baru. Cilj mi je da je prehodam po njenim ivicama u dužini od 20 km. Pa hajmo! Carska bara je specijalni rezervat prirode. Leži između tri grada, Zrenjanina kao najbližeg i Novog Sada i Beograda. Svoju šetnju Carskom barom započeo sam ispred ribarskog gazdinstva Ečka, najvećeg ribnjaka na Balkanu. Staza kojom sam planirao da je obiđem je između Begea i Tise, duga je oko 20 km i nema visinske razlike. Kao takva idealna je za pešački izlet. Druga polovina avgusta je i za danas su najavili kišu, ali nema veze jer ja u rancu uvek nosim kabanicu. Za sada nema sunca što mi odgovara jer nije mnogo toplo, šta više duva lagani vetrići i osjeća se blaga hladnoća. Ovi bre što me posmatraju. Ko da sam neki neprijatelj. Sve do jedne gledaju u mene. Veoma znatiželjne krave. A one koje ne gledaju kipile su se. Ja sam se sve vreme kretao po nasipu u pravcu kazaljke na satu, tako da mi je bara bila sa moje desne strane. Vidite, poprilično je nepristupačna, tako da ako ste mislili da ću da idem kroz nju ovog puta, neću. Dok je sa leve strane, možete vidjeti u daljini kuće imaju. I na sobini tu ide put, tako da nije ovo baš toliko divljina kao što možda neko zamišlja. Tamo desno, prilike, bi trebalo i da je perles. Idemo dalje. Ovdje ima neka stazica, se razmišljam da li da odem malo da istražim. Čini mi se da možda negde vodi. Hajde da vidimo. Staza je sve bleđe i bleđe. Vidjet ćemo da li vodi negde. Ako ne, vratit ćemo se nazad. Samo da nije nečiji WC. Op, nastaje. Tu počinje bara. Još malo, dok može, dok je bezbedno. U ovakvim situacijama treba biti naročito oprezan, jer prvo što ne znate kako je tle ispod vas, možda se nalazi voda ispod ove trave, a drugo, vrebaju neke životinje, ko zna. Vraćam se nazad. Vratio sam se nazad na stazu. Ona avantura je definitivno bila ćorsokak, ali nema veze. Ukoliko se nađete u situaciji da se krećete kroz onake delove prirode, morate biti naročito oprezni jer nikad ne znate šta se krije ispod one trave. Možda je samo voda od bare, a možda ima i neka životinja unutra, nikad ne znate. Gledajte da je zaobiđete, a ako baš morate kroz nju, otvorite 4 očiju. Ja nastavljam dalje. Ako me pitate šta ovdje može da se vidi, uvek ću vam dati isti odgovor. Svaki dan je različit jer ovo je priroda, a priroda je nepredvidiva. Ovaj rezervat prirode se sastoji od 3 bare i obiluje životom. Ovdje se nalazi 250 različitih vrsta ptica. Svih 10 vrsta čaplji koje postoje u Evropi nalaze se u ovom rezervatu. Kormorani, orao, belorepan, divlje svinje, vidre, kornjače, žabe, 500 različitih biljnih vrsta, preko 20 vrsta ribe, 2 vrste zmija, belouška i ribarica. Srećom, nijedna nije otrovnica.
Zbog toga je ovo dobro proglašeno za ramsarsko područje. Zabranjen pristup neovlašćenim licima. To je bila prevodnica na Begeju. Ja definitivno nemam ni približno ovlašćenja da uđem unutra, tako da poštovat ćemo ono što piše i nastavljamo dalje. Postaje sve toplije, a od one kiše definitivno nema ništa. Ja sam prešao nekih 8,5 km i vreme je da napravim malu pauzu. Pravo da vam kažem, pije mi se i kafa. Samo još da vidim gde. Opet sam skrenuo sa staze sa ciljem da napravim pauzu, ali ovog puta me ova nova neistražena staza nije dovela na ćorsokak, naprotiv izvela me na jednu veliku livadu, odakle se može vidjeti Carska bara skoro cijela. Ovo je jedno od mesta na kojima se definitivno okuplja divljač, što može da se vidi po tragovima i utabanoj travi. Tamo vidimo čeku lovačku. Sa svih strana vode neki putići, neki staze, prosto ne znam koju da izaberem. Evo, vrtim se u krug. Ajmo ovuda. Ajmo do čeke. Dobro. Prvo da provjerim, jer to je uopšte sigurno. Možda bolje ipak da se ne ide gore. Ne izgleda mi kao da je u cvetu mladosti. Dobro, bar smo vidjeli gde je. Ja se sada vraćam u neku hladovinu da zabodem malo, da odmorim. Pravo da kažem, i žena sam sad već, a ona kafa. And the water is rising quick, and for years I was scared of it. We can't be sure when it will subside, so I won't leave your side. No, I can't leave your side. Hey now, this is my desire, consume me like a fire, 'cause I just want something beautiful to touch me. I know that I'm married, 'cause I am down on my knees, I'm waiting for something beautiful. Oh, 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 something beautiful. Oh, 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 something beautiful. Nakon kratke pauze za kafu i odmor nastavljam šetnju po Carskoj bari. Pauzu sam iskoristio da konsultujem kartu i proverim koliko još imam do kraja. Čeka mi još minimum 12 km do kraja planiranog hodanja. Ako ste mislili da će nastavak staze biti drugačiji, neće. Nasip, nasip i još nasipa. I tako sve do kraja. Kuliraju u hladovini. Bićemo tihi, da ih ne probudimo. Došao sam do dela gde treba da odlučim da li ću da nastavim u ovom tamo pravcu ili ću da nastavim u ovom tamo pravcu. Okrenem ovamo, vraćam se nazad do ribnjaka Ečka, odakle sam i pošao. S obzirom da sam prešao oko 10 km i da mi
do Ribnjaka Ečka treba isto toliko, 10 km. Vratit ću se ovim putem. Nastavljam dalje. Eno, tamo je Titel. To je Titelski breg. Sve ovako. Tu je Tisa ispod odmah. A, ubre jabuka. Ih, kakva je, ko jagodica. A, ima stanovnike. Malo je kisela, ali je lepa. Voda ko iz bojlera. I evo sad se već približavam samom kraju. Ispred mene je rampa i tu je već asfaltni put. Ja ću na tom putu da idem desno, jer tamo je Ribnjak Ečka. Evo, čuju se i automobili. Šta mogu da vam kažem za ovu stazu? Staza nije teška. Na kraju ćemo da vidimo koliko je to ukupno bilo kilometara, ali nigde nema hlada. Znači, veoma je poželjno da već ako izaberete ovu stazu, izaberete neki dan koji nije baš sunčan kao ovaj ovdje. I evo narode, ja sam uspeo da dođem do cilja koji sam zamislio. Da vidimo šta kaže statistika. Kaže ovako. Skoro 23 km. 5 sati i 10 minuta. Ovdje završavam. I šta na kraju da vam kažem, osim da vam dam nekoliko savjeta, možete da ih poslušate, a i ne morate. Ponesite dosta tečnosti sa sobom. Kada mislite da je dovoljno, a vi ponesite još. I obavezno nešto na glavu, jer sunce vam neće oprostiti. Nije loše da ponesete i neku kremu za sunčanje, a i može i neko sredstvo protiv insekata, u bari ih ima. Mada ne baš nešto mnogo, ali eto. Nije na odmet. I zamalo najbitnije da vam ne kažem. Nemojte ostavljati smeće u prirodi. Jer prirodi smeće ne treba, a životinje ga ne jedu. Vidimo se. When you could go explore, know the world was still untapped. I miss the days before men getting out with God, when He still spoke to us. We still spoke to God. I miss the days before
still dream like birds before we forged our wings. Oh, when did we start missing things? When did we trade our garden and the King of Kings for a land that's bare and a